Kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi ciĩko cia kũruithia airĩtu ihanĩte kuongerereka na gĩkĩro kĩa igũrũ, no ihinda rĩrĩ nĩ ciĩko icokerire na njĩra ya thiri nĩ kũrika ũruithia-inĩ wa ciana cia ngenge na arĩa maratabania makĩgeria kũrĩra gũtacũkĩrio makinya ma kĩwatho. Kũhithũkĩtie atĩ atumia kaingĩ maheo ciana mwena ũyũ cia airĩtu, wendi wao nĩ maruithio o marĩ anini, mahinda maingĩ hatarĩ nginya ũmenyo wa maithe mao. Ukeketaji iko hila saa hii, ile ukeketaji ilikuwa hapo kitambo, sasa hii ni ukeketaji aina nyingine tofauti. Kuna mtoto wa msana anaweza akazaliwa leo, after 1 week amekeketwa, ni mama yake anajua peke yake. Kwa hivyo yule mtoto hakuna vile baba yake anaweza akajua, so ile imekuwa ni siri ya wanawake. Zile mbinu ambazo hawa gariba wameanza kutumia ni ile tunaita cross border FGM, ambapo unapata mama ama mzazi ametoa mtoto wake wa kike hapa Tharaka Nithi, amempeleka mpaka Meru ama Embu, amefika pale amekeketwa, baada ya mwezi mmoja amerudi nyumbani. Kwa hivyo sisi kama jamii ama majirani hatutajua ya kwamba mtoto wa msichana ama wa kike alikeketwa. Sisi tunajua tu alikuwa ameenda kwa kutembea kwa shangazi yake ama kwa nyanya yake. Makiria moguo kuri na atumia marekora gĩterenge-inĩ gĩa gũthing'ĩrĩrio nĩ athuri ao kũrua, amu kuri na athuri makumĩtie ũndũire ũyũ mũhĩtũke ni mahinda. Wakitoka kwa watoto wameenda sasa kwa wanawake wale wako kwa ndoa. Kuna bwana anaenda anasema mimi siwezi nikakaa na mwanamke ambaye hajakeketwa. So ile anakeketwa ile ambayo wamekubaliana. Lakini ikifika kwa serikali, hata kwa sisi watu wa dini, ile haijakubaliwa. Hakuna ukeketaji hata kidogo imekubaliwa. Honge itiganĩte na ikundi cia gũtetera ihoto cia ũmũndũ nĩ ciyũkĩrire na kayũ kanene kũregana na ciĩko ici nĩguo kũhithũkia ciĩko ici iria mũthia iracũngĩrĩria hathara, ikĩũria thirikari kwera arĩa monekana mahitia makinya maritũ ma kĩwatho. Na pia tunasikia fununi ya kwamba kuna wale wasichana ambao wanapelekwa hospitalini. Kuna zile facilities za afya ama zile vituo vya afya ambavyo vinakiuka mipaka, vinakiuka serikali na vingine vinafanya FGM. Kwanza kabisa, it's very painful. Kuna uchungu, there is the bleeding, na pia kuna infection zenye zinaweza kuadhuru maisha yao yote. Tena inaleta complication wakati wa kujifungua, wakati wasichana wanapata hedhi yao, na pia kuna psychological torture, inasumbua wasichana kisaikolojia. Ikundi ici nĩ ciendekithĩtie mathomo ma hathara ya kũruithia airĩtu mũtaratara-inĩ mwerũ wa mathomo nĩguo kũimbaimbia kambĩini ya kũrũa na ũruithia wa airĩtu. Ngĩribotera Inooro TV, niĩ njĩtagwo Waithĩra Nduati wa Mwangi.